Irrigation scheme eji manyirwe nka Keina Solar Power Irrigation Scheme kandi yombekirwa hahika 16 zitaka ubwa hati amakamukaga ishomero rimwe hamwe no muzigiti nibo bari kuza kukozesa scheme eji etongozibwe Minister w'ekikora cy'abantu hamwe n'ubuhangwa Peace Mutuzo. Project ya irrigation scheme ya Keina sub-county muri Nyangabo district amizi gabana gashitera ko kujero cy'ishomo itaka ari kuzana hiki 15 zonga areba amizi kutugatira mu sente y'inzego government mugatwara miliyoni 40 ejeni wachamane mnonga nico kujana ngo hiki 15 zibasa kurwa materials nyinji ezitokubasa gukora factory bonka na nabantu kwegera ayo njire yagira ngo scheme eji neja kwera abahinjo kwinga season eziri kurenga 5 mu mwaka abo kuba season nazo zeyongeramo notaraka kurgahika season emwe omwo butunguru tubuhingaga muherwo mwaka otaraka kwinga butunguru kurwo mu January kora season ya kabiri na ya kashatu mwaka gumwe nawe ejo yitwe nk'abahinzi myanga butora tujyabahinzi kandi tuhinga vegetables tuhinga butunguru enyanya karoti. Minister Mutuzo ashoboroire ngo ekinikisha kwera abahinji gukora ubuhinji nko mwoga zirenda ntuzo mu kwinga uko bushubuzi so obushubura na nabantu bito kumabinete kateka kugira ngo nabashomerera emirimo yo kometayi bakimanye ngo emirimo yo kometayi yo tuyo yonka eri kwasa kwisomero obwa sente obuhinji bonka nabuza kutkomesa tayi. We have a productivity of about 25 million per season per acre in this area, and we hope that our farmers can maintain and sustain the system for the estimated period of service. Abahinji abatungira irrigation scheme eji inebi batugambire uko bariyo batandikire kuganyirwamo muhika emo sanga ulimire mu butunguru burugire mu potato ulimire byimba burugire mu bitito tubusiza amezi tugoboreye hati no sanga muhika emo ugoboreye hemo sanga kutano zibiyimba uje mu butunguru muri resende ndio msana soli msana kwa ngubita tunago mteto muhika sanga nyiro mesa 10 zato kwa amezi nyamo mesa 15 bensa agatini amakumyabiri adi ndo ningobora muno kusinga biro muhimo betakafunira amezi ati ningobora muno abwa amezi da aba obwa hati nibahinga butunguru green pepper watermelon hamwe n'inyanya. Irrigation scheme eji nekoresa amashanyarazi gamani geizoba okucunda amezi okurwa mu nyanja ya Njara y'abana. Okay. Habwa Tayari West amakuraga gashakwa Adolf Ayoreka. This is a pepper. This is pepper. Green pepper. We zeroed on 4.